Nkpakpando wo ntini mini ma jirma chatu kun ka fa ka yaw ma ka luni nga na ka nyamai njon timba ke tidi yagta din ata ka mina bisalun linja ntini mi jirma bo le ko ya te mi akala chiti dinu tumpam ke ojoba aja potile na mbwen le batir bra jipong ba na pam ka sampam kena pam pam bebamba kena lo ula pojete chenya le karponi na jipom lebe sadi la por kere kete pile la pol inwere mo be pile la pol mo le pam ful bur poni sulamu anam betibe ke benga sulaya an ba ku o mena da ke okul la pojana an wotete pawo we mo da ko malaga ku lo tete pawo ni mapo nanga tuani bugu yotul tabler umene ya chotu utuku kalo mana yotru dili we mo yaba chotu ku kalo we yotru weli bebenga na kana kashewo no kpagiu ba mo bukpo npin kbeba tinan ko umutinga tekpin o pan na mo be yotru tabler kana umilla po jelle ba bor chana lo bu te gba ku wawe wa kulla po to juona lo do wa ngakulu le kelenke ha beju abele la pole la polpo le nambo ndiel ma wanda fed nkpakpando ntimwe mbakete de dan tim nkpakpando ke tikang wo pam ke kabasa liv ke kabanin kpi ke kankala chiti pam mbankan tietme ke tiaka kpasula titap ke yaba ka tilpot welan kan bala yoma we mullan kan bala yoma ke tima faale ye tima faana woni yan lega na jil faangba tuana ba yetimi yana tiga na ka kpen ka ya tim le ba ye lubna ci pom lebe kukumbu na ye kukumbu bala te yete bala na ba le bo jala la polpo lo ka man na nan kuli la pol nkpakpando obaya bini chena ke ni yeke adiu puwa ke pa opo sa yel muti sake amuga pinima lamban titie tabke ya benin kpi de te bolang bang kedinga ne yenimai keta chakini kpakpol bi nkpakpando ngwen le kportu wampo ne mena na ngma tetimi ne gadin bin lede ne tinye le kula kwem ne tinye kini kpakportu funa we kamle kodo le man ki gade kini kpakpok na bolmpo gana chaka tingba ndonda fe tankle kpo yekina benin kpin lempam ya kosuwa tan na ke ade chapuma ni ya japwan jakamba Ebeneza tela chala music aba makabwen YouTube kenge jakamba Ebeneza be tela chala TV aba kamene machela benin kpi nlenke ne kratinga mai tela chala music lebena